ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотии Косатарош сафари корӣ анҷом дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои хабарнигорони мо. با جانبداری از سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент با دستور معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجبوی احمدزاده برای بهداشت پایگاه ساحه معارف با استفاده از همه امکانیت‌ها تدبیرهای عملی می‌اندیشد. با بنیاد بنای مؤسسه‌های تعلیمی، صنفخانه‌های علاوگی، تامین مکتب‌ها با اشیاء ضروری تعلیمی، صاحبکاران، کمیته‌های والدان، ساکنان دهه‌ها نیز جلب شدند. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 81 محله نوی دهه چهارباغ جماعت دهات کاساتاروش شهر پنجکент با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان با راهبری رئیس محله ابراهیموف برهان‌الدین 5 صنفخانه علاوگی ساخته می شود. با رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده هنگام بازدید مؤسسه تعلیمی اطلاع داده شد که با دستگیری صاحبکاران ساکنان حالا 50% کار اجرا گردیده است. همزمان ذکر گردید که 2 حجره برای بنگاه طبی در عرفه ساختمان است. با انجام بنیاد صنفخانه‌های علاوگی 250 نفر در 2 بست به تحصیل فرا گرفته مشکلات نارسایی جای نشست برطرف خواهد شد. در پرتو دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان موسم نو سبزکاری و نهالشینی در جماعت دهات کاساتاروش شروع گردید. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده با شناندن نهال اولین به معرکه سبزکاری و آبادانی در شفت راه چهارباغ سغدیان آغاز رسمی بخشید. او در برابر آغاز موسم نهالشینی مسئولان را به وسعت معرکه آبادانی و سبز و خرمگردانی در حدود جماعت دعوت نمود. توجه مخصوص به انتخاب نوع‌های درخت و بوته‌ها با در نظر داشت خصوصیت‌های زیبایی بخشیشان به شهرک و محل‌ها و رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکی در روند نهالشینی روانه گردید. اساس نشونمای خوب منبع درختان اجرای قاعده‌های تکنیکی می باشد. پیشنهاد گردید که هر عائله ساکن ولایت در موسم نهالشینی در نزد منزل زیستش لااقل 1 درخت همیشه سبز شنانده آن را پرورش نماید. عبدالخالق خالقزاده اقدام مذکور را سهمگذاری در آبادانی شهر ارزیابی نموده آن را برای نسل نورس نمونه عبرت و عامل دوست داشتن طبیعت، مکان زیست و سرزمینی اجدادی معنیداد کرد. رئیس شهر تاکید نمود که هر یکی ما را ضرور است تا برای اصلاح وضع ناگوار محیط زیست و پیشگیری از خرابشوی منبع آن نهالشینی و سبززارکنی را به راه مانیم و در نجات طبیعت و انسانیت کارهای نظررس را انجام بدهیم. تاکید گردید که نهالشینی از عملهای نیک بوده آنچون عنعنه خوب از گذشتگان به ما میراث مانده است. بنابراین به آن باید توجه مخصوص ظاهر کرد. مورد ذکر است که با سپارش رئیس شهر در شهر و دهات جهت کارهای بنیادکاری و سازندگی نهالشینی و سبززارکنی تدبیرهای سودمند اندیشیده می شوند. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری خود به جماعت دهات کاساتاروش با عیادت عبداللطیف امراللهی 89 ساله دهه چشم رفت. او 52 سال در ساحه معارف سابقه کاری دارد. رئیس شهر این سابقه داری ساحه معارف را با جشن بین المللی نوروز شادباش گفته تاکید نمود که نوروز از جشن‌های قدیمی مردم آری و نژاد یکی از رکن‌های مهم خودشناسی و خودآگاهی
унсури ҷудоӣ нопазири фарҳанги миллӣ буда гузаштагонамон онро ҳамчун пайки шодиву сурур, оғози бедории табиат, мавсими киштукори баҳорӣ ва фасли шукуфоӣ таҷлил менамоянд. зимни суҳбати самимии раиси шаҳри Панҷакент аз хизматҳои шоёни собиқадори соҳаи маориф дар рушду тараққиёти ин соҳа ёдоварӣ намуда, онро барои ҷавонони имрӯз мояи ифтихор ва пайравӣ унвон намуд. Амрулло Абдуллоифи 89 сола, собиқадори соҳаи маориф, аз ин таваҷҷуҳу ғамхориҳо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории самимонаи хешро баён намуд. баъдан раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҳавзи оби нӯшокӣ дар деҳаи хирсхона боздид намуда, масъулинро ҷиҳати таъмиру тармим ва саривақт ба сокинон расонидани оби нӯшокӣ дастуру супоришҳо дод. гузориши Мартаба Раҳмон ва Ваша Ҳусайн Солеҳов. дар корхонаи муштараки Зарафшон ҷашни Наврӯз таҷлилӣ гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ Косатарош дар тантанаҳои идона иштирок ва суханронӣ намуд. бо ташаббуси маъмурият ва иттифоқи касабаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон ҷашни Наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кори худ ба ҷамоати деҳоти Косатарош дар тантанаи идонаи корхонаи мазкур иштирок намуд. дар ҷашни Наврӯзӣ дастурхони идонаи 7 сину 7 шин бо суманак ва дигар хӯрокҳои миллӣ ороста шуда буд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода роҳбарият ва кормандони корхонаи муштараки Зарафшонро бо ҷашни байналмилалии Наврӯз шодбош гуфта иброз намуд, ки дар таърихи фарҳанги мардуми тоҷик ҳеҷ як анъана ва расму оине чун ҷашни хуҷастапай ва фархундаи Наврӯз азизу арҷманд нест. Наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъаноти ниёгон мебошад. боиси ифтихору сарфарозист, ки ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ҳамасола моҳи март фарорасии соли нави аҷдодиамон Наврӯз якҷо бо айёми эҳёи табиат ва оғози корҳои кишоварзӣ дар сатҳи давлатӣ ва бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ба ифтихори ҷашни Наврӯз кормандони фаъоли муҳандисӣ техникӣ ва коргарони корхона бо сипоснома мукофотҳои идона қадршиносӣ карда барномаи фарҳангӣ омода намуда бошад, хотири ҳозиринро болида намуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Ваша Ҳусайн Солеҳов. иштирокчиёни фестивали ҷаҳонии Наврӯзи ҷавонон аз маконҳои сайёҳиву қадимаи шаҳри босонии Панҷакент дида намуданд. бо мақсади хубу хотирмон ҷашни гирифтани иди байналмилалии Наврӯз бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар Гулмаҳмадзода Зулфиқор иштирокчиёни фестивали ҷаҳонии Наврӯзи ҷавонон, ки аз 26 кишвари ҷаҳон, роҳбарияти намояндагиҳои Созмони ҳамкории исломӣ ва Созмони ҳамкории Шанхай, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон ба шаҳри босонии Панҷакент омаданд. нахуст меҳмононро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент бо анъанаҳои неки тоҷикон таҳти садои доираву карнай ва шеру суруд пешвоз гирифтанд. меҳмонон аз рафти баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ, ки санаҳои 15-17 марти соли равон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент, Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ баргузор мегардид, тамошо карда, сипас аз мавзеъҳои тарихии шаҳри босонии Панҷакент саразм тамошо карда, ҳамзамон оромгоҳи сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакиро зиёрат карданд. дар тарабхонаи дӯстии шаҳри Панҷакент баҳри посдоштани дӯстии халқҳо ва мустаҳкам намудани робитаҳои дӯстона байни ҷавонони кишварҳои ҷаҳон маҳфил доир гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода меҳмононро хайрамақдам гуфта, оид ба таҷлили иди ҷаҳонии Наврӯз ва урфу одат, анъанаҳои неки қадимаи тоҷикон ҳарф зад.
баъдан раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гулмаҳмадзода зулфиқор ибрози андеша кард. зикр гардид ки наврӯз ба таъкиди сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз оғоз як василаи ба ҳам омадани миллатҳо ва халқҳо, ваҳдату ҳамбастагии мардуми сайёра аст ва маҳз ба ҳамин хотир бо пешниҳоди давлатҳои ҳавзаи наврӯз ба феҳристи мероси башарии созмони ЮНЕСКО шомил шуд ва ҳоло дар саросари ҷаҳон таҷлил карда мешавад. баргузории ҳамоиши наврӯзии ҷавонони 26 кишвари ҷаҳон ки ба забони гуногун ҳарф мезананд, ба дину мазҳабҳои гуногун эътиқод доранд, бори дигар собит менамояд ки ба рағми ҳама гуногунрангии ақоиду афкор мо метавонем ба хотири ҳамдигарфаҳмӣ зиндагии осоишта, таҳкими сулҳу субот ояндаи нек муттаҳид шавем ва ба оянда бо назари нек нигоҳ карда қадам гузорем. дар фарҷом аз ҷониби роҳбарияти шаҳр ба меҳмонон ҳамчу армоғон тӯҳфаи хотиравӣ эҳдо карда шуд. меҳмонон низ дар навбати худ ба раиси шаҳри Панҷакент армоғонҳои рамзии худро тақдим намуданд. маҳфили дӯстии халқҳо бо шеъру суруд ва оҳангҳо ки тараннумгари меҳру муҳаббат, ватан ва дӯстӣ буд, анҷом ёфт. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент конференсияи илми адабӣ таҳти унвони Наврӯз ҷашни қадимии башарият баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар толори хониши китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент аз тарафи китобхона филиали шаҳрии рақами 3 дар ҳамкорӣ бо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 конференсияи илмии адабӣ таҳти унвони Наврӯз ҷашни ҳамдилии башарият баргузор гардид. ман баҳорам, ман баҳори нозанинам, ман омадам то бар диёри пурфайзу пурэҳсони шумо табиатро аз хоби ноз бедор созам. бо омадани ман табиат сабзу хуррам, шодиву нишод ҳама ҷоро фаро мегирад. марди деҳқон бо дилу нияти нек ба саҳро баромада ба кишту кори баҳорӣ оғоз менамояд. бо мақсади серҳосиливу пурбаракатӣ соли омада истода донаи умед ба замин мекорам. дар ин рӯзҳо зебову баҳорӣ мо ҷашни наврӯзи аҷамро таҷлил менамоем. дар чорабинии кормандони китобхонаи марказӣ, сардорони китобхона филиалҳои шаҳру деҳот, хонандагони фаъоли китобхона иштирок намуданд. чорабиниро сармутахассиси китобхонаи марказӣ Ҷалилова ифтитоҳ намуда, ҳамаи ҳозиринро бо омадани Наврӯзи аҷам табрик намуд. ӯ таъкид намуд ки Наврӯз ҷашни аҷдодии тоҷикон буда, ҳамасола дар саросари кишвар бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. با ابتکار صدر کتابخانه فیلیال رقم 3 مرزویeva منیره در همکاری با خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 یک کنفرانس علمی ادبی تحت عنوان جهان شد تازه از باد بهاران بخشیده و تجلیل جشن نوروز بین الملل پیشکشی ما می‌گردد و من چاره‌بینی امروزه را حسن آغاز می‌بخشم و دقتتان تشکر. از جانب خواننده فعال کتابخانه معروضه تحت عنوان نوروز جشن ملی تاجیکان است قرائت کرده شد. کمپوزیسیای نوروزی، شعر و گفتارها، نمایش لباسهای ملی، رقص و سرودهای جالب از طرف خوانندگان فعال کتابخانه پیشکش اشتراکچیان گردید. در فرجام چهاربینی سردار کتابخانه فیلیال رقم 3 میرزویeva به همه اشتراکچیان برای اشتراکشان در این چهاربینی منتداری اظهار کرد و چهاربینی را جنببست نمود. چنین چهاربینی‌های نوروزی در همه کتابخانه فیلیال‌های شهر و دهات برگزار می‌گردند. در مکتب صنعتی بچگانه شهری پنجکند آزمون تحت عنوان بهار من دایر شد.
баҳор яке аз фаслҳои зеботарини сол мебошад. ин фаслро зиндашавии табиат арӯси сол меноманд. бахшида ба рӯзи модар ва наврӯзи аҷам бо иштироки омӯзгорон ва хонандагон дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панҷакент таҳти унвони баҳори ман озмун баргузор шуд. директори мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панҷакент Шавкат Самадов озмуни мазкурро ифтитоҳ намуд. ман имрӯз маъмурияти мактаби санъат тасмим гирифтааст ки ҳамаи нақша чорабиниҳо байни хонандагони мактаби санъат як озмун таҳти унвони баҳори манро гузароем гуфта ҳамахел нақша чорабинӣ буд. ман имрӯз тасмим гирифтем ки ҳамин озмуна якҷоягӣ байни хонандагони мактаби санъат баъди шӯъбаи мусиқӣ ва ҳунарҳои амалии халқӣ ва санъати тасвирӣ гузаронем. сипас хонандагони шӯъбаи ҳунарҳои амалии халқӣ ва шӯъбаи мусиқӣ бо як маҳорату малака дар ин озмун иштирок намуданд. хонандагон ҳунарҳои қадимии миллии зардӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, расмҳои кашидаи худро дар мавзеъҳои гуногун пешкаши ҳайати ҳакамон карданд. ҳайати ҳакамон аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгори созҳои миллӣ Собирҷон Исмоилов, Ҷалол ва Мавзуна ҳунарманд, Абдураҳмон ва Мавлуда Зардӯз аз ҳунари гулдухтарон ва расмҳои кашидаи хонандагон дидан намуда ҳар яке фикру ақидаҳояшонро баён намуданд. директори мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панҷакент Шавкат Самадов ба иштирокчиёни озмун барои иштирок арзи сипос намуд ва қайд намуд ки ғолибони озмуни баҳори ман дар маросими ҳисоботии мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панҷакент қадрдонӣ карда мешаванд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шаҳбоз Қурбонов. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.